Of revival are spreading across the United Kingdom. The movement is marked by an increase in prayer as well as an increase in the number of healings. Clear tu te chi bai le vek kule tun lai hian in do thu thang le chan chin thalo tak tak hriat tur atam em lain tun hnai do wa hian har thar na thleng om le mek thunga khovel ram sang sang ten tuna hian tharau lama har thar na an chang chho meka tun tuma po hian heng har thar na chang ram te hi kan ta lang don ani ama sabera chuan UK a har thar na thleng mek chung sang hi report toy te kan nei don ani CBN Christian Broadcasting Network in atalan danin United Kingdom England a revival har thar na a thleng mek mi puite hian tong trai na lama ma an sona amma ain an tong trai na sa a taksadam na le tharau dam na an chang na sa tin an report a tin chu baka pathianin aum puin a chen chil ti an hre thei boka chen khat phei chuan Rising River lui tui lian ang hialin an soi ani pastor chen khat phei chuan rampuma pathian ong puina le kai suaina an chang ti atarlang ani pastor pakhat Craig Cooney Hope Church Northern Ireland mi chuan pandemic shileng wanga tharau lama hunrei tak chung an ro to hnuin tundin hmuna ero lui tui lian ang main an tharau nun chu aum le ta ti atarlang ani CBN UK chuan mi puite chu an UK Founder Club join turin angen nge a ko thlera har thana thleng mek te an en theinan tin hei ba ka hian UK ba ka hian CBN News hian a report danin Arkansas University ya po har tharna hi a thleng le meka mi sang tam takin isua an au mek ani Pastor Craig Cooney chuan spiritual drought pandemic in tharau lama ro na aken tel chu tuna hian atop ta ati kumsani somni le kumsani somni pathum inkar khan koshan hetiang emma ro lai hi kalasangai lo engkim mai chu tlak cham nei na khat ani ber mai nimasela kumina tang hian thil engemaw chu ain thlak dang lamta soifia thiam ahar sa jok ati Pastor Cooney hian tundin hmuna Instagram a hian followers noi chuang anei meka thei to chuin ronga bol mek ani thil in thlak dang lam lian tak kan hriat thei chu pathian kan hnena omti kan hriat thei tak na hiani tin na tarlanga din chu ba ka tharau le ti salamang zong puin ti damna kan dong na sa ni tin atarlang ani tharuk liam ta chung kha thil dang lam tak athlenga mitam takin testimony aneya antrapa damna anchang ati hetiang zong hian UK a hian har tharna athleng chong mek zela khovelin boina tamtak amma chon chungin tundin hmuna hian UK lama ero har tharna athleng chong meka kan hriat thewangin UK a phei hi chuan pathian lam ngai sakna hi atlan hiam hlea in khom lam ain football lamin anril ru alu a hne to zoka ama ero chu hetianga har tharna athlen chole tak me ka wang hian mitam tak chu an lomin pathian hna lom thuan soina sa ani tin hei ba ka hian Reverend Liz Doyle si Liz America founder le director hi England atangin akir le chia ani po hi Windsor Castle chunga group ang zongin pathian choi moina hunan mangmek ani St Georgia chapela kan tongtai lain pathianin minlo bia a he hmuna hian revival har tharna athlentir don ti minsila nithum le zanthum chung chu hun kan mang ani ati Genesis bung somni pariat chu chiarin ni kan mang tana kan buljia Queen Elizabeth khan auma Genesis bung somni pariat chang som pathuma tanga chang som panga inkar anhan chiar chia chuan tiang hian hriat na kanong ta ni ati pathian chuan Queen Elizabeth di tha te kaltangin na kathok don khovel tan mal som na ni don tiin min hriat tirani ati doile apasal hian England a kumsom hi panga chung pastor na an thok to a an tan chuan he hun hi hun poimo tak ani
Doyle chuan pathianin irama chuan ka hruai kir le don chea kalo tiam to chu ka pe don che atia ti chuan kumsom ni panga liam ta khan kan chu san to a chu wangin pathian hian St Georgia chapela hian na thok don ti min ria tirani tiin Reverend Liz Doyle chuan asoi ani Reverend Franklin Graham Point God Love You Tour chu akal chhopui meka nikum June thla khan Glasgow a rongbol na aneya he arongbol na huna hian mi sangsari chuangin inkhom na hun an mang ane he arongbol na huna po hian mitam takin harthar na an changa piang thar te po an oma rongbol na ropui takanei ane ole tuna ve thung chuan US a College Zirlai te harna thlengmek chungchang hi tlema zong kan tar rang vele don ani CBN News in atalan danin US Rampuma Christian te chuan February thla khan harna thlen theinan college campus le university zonga tongtraina hunan buasaya Collegiate Day of Prayer CDOP February ni somni pasari kumsani somni panga khan college campus sangruk som pakhat chuanga nei niin Kaushan Ministry le mimal sangthum zahni pasari chuangin hehun hi an mang ani CBN News hian kumni liam ta US College campus sa harna thlendan kha chinchia an chu danin Isu Christian hnungzui tu zirlai te chu nikum chung khan 33% in an pungman ti an darlang Fellowship of Christian Athlete in an report danin pandemic nuwa piang thar an natamber chum ani CBN News in a report danin Ohio State a College Zirlai sangdam takte chu pathian tharau thiang hlimin akhoya Zirlai sang niin pathian hnungzui turin anin peti an report ani Unite US in atalan danin pathianin nikum lama campus sa an hatho min mutir khan mak kan ti hlea tuna min mutir le ta tihin media post shil an report danin February 30 khan Zirlai sang hi chuang Kentucky University a rongbol na an piang thara baptisma an changbok Unite US te chu Kentucky University a rongbol na a hlotlin theina tan hian thlatam tak chung tongtraina hun an lo mangto ani Unite US in antalan danin tol chunga Zirlai te chuan tongtraina hun kartin an buasaya inrinia mel somli patnia thuite kea kalin kongte anzoa he hunatan hian tinchu baka kempasa te po tongtraina hunan mangti Unite US Tonia Pruitt chuan CBN News a shil ani hetianga inrinia konganzo na chan hi chu Jericho kul Israel faten hualang deuh khan theitop chuin he kul bang hi achim ve theina tan ma an la ni tin CBN News chuan atarlang hei hi abulin channa chau alania malam huna AI na sa hian pathianin na athok don niin an ngai ti an tarlang bok hetianga an malak na wang hian zilai tam tak te chu tongtrai na lama an har thara chen khat te phei chuan ni somli le san somli te har na thlen theinan hian tongtrai na hun an lo mangto ani Kaushan soi tu te le CDOP a na thok tu te chuan hetianga zilai ten har tharna an chanawang hian malam hun thleng point hei hian ngong lien tak ane nge an be sei ani hetiang hian tundin hmuna America rama chuan Zirlai no pangte a harna hi a thleng chho meka theitopin he harna hi an chom nun zel theinan tongtrain ma an la a tin chubaka kongte po an zo hialani theitop chua ma an lak na pi lama hian pathianin achan puya wangin tuna hian America rama abikin thalai te a harna hi a thleng chho mek ani ole khati zong kha tun tum video wa tunlaya thil thleng harnain atuam mek chungchang kan taran thei chu ani e